Hello everyone, welcome or welcome back to my new vlogs again. I hope nalitum kador beta mesalang busin telo. Nilisam mesalang pinya kimi vlogs long nalitum kador pansame welcome lo. Tante pinya vlogs le pangcheng pon lo nang. Nili nonjo nalitum chin lo tahai lo nili nasido ma nili kasa stadium long sido. Pini ke second day lo ni gym. Atumi wang lo ka pini wang tulo pini arbi ke jang so ta liyo. Sidame ning cepatik lo atumi ben start lo pot se stop te lo pusi ning mathalo lo survey jang o sami bang lo meok ta belang bon gym lo tamang de aro nang lot elo pini ke already bari mi tum klem bom lo jang ni sami pangchen nun fit po king op chithon la king op chithon to pulo sami ne king long han to ko je harbe jang o mati hong lo kang le tu ta kali mari hang sak lak lo na dak king ching roi dam la washroom lo. Hello everyone, pini third day lo yo. Ni wait lang. First day ni ke 70 mati. Pini ke third day lo, wang nak ni lo di. First day ni ke nang tum ni wait thek long lo ke di kuan ma. Pini ke third day. Hello everyone. Ni di gym wang nak ni lo yo. Pini third day lo. Third day ke wang pen at least 1 kg 10 gram. Komelo. 4th, 5th, 6th day ni. Kuan kiji tong po min nang teman sa min paklang pon bom po nang lang do di bom. Gym penang let lo fresh up elang yun dress na change selang sa may first and foremost ni Lisa se Juni pu nang le rock pen yo gym klem tang at pen sa jun pit me ne no ne ta thang idea ve penap si ni trainer pan char judam post me ne ti lover ma ti sa jun long lo training sam chak ti la si ang kile pen sa jun po inke la so pisi ne fresh up po jat po hey there no ne fresh at lang chilu at lo jo lang chilu at pen non ni PM dam ji pusi matha nong ve hadak se ni tum ni pai pen ne ni PM se dinner kuri ji non a por 7:15 lo lang chi lu tang at lo sinon ni PM dam ji pudam de prang ne me hang asap o moisturizer hai chivit lang jat lang an lo ta dam po lotas si chivit vit ne ke si ni pai bang dam et lo monar lo pen lo ni bang ke along ke damat amu pen dam thik thale lo sinon se dam populo and then ni PM le chitong dam thuna ne dak ni phit hem anang le et lo ni ong hem anang ke le pen ni pai ke harsunan se ke tok lok bon ang paklang pade jo lai ni pai le yo nang le et lo
พี่อะไรไงนางพี่แห่เดี๋ยวพันแห่บุออกจุดนู่นเลยนะฮะการมันแกลมดึกอ่องนะฮะจะกระปาตีเลยอัดตีเลยอยู่โอ้ละเก่งทำเท่นเด็ดหูเยอะอีกวางเป็นดักตะกรรมนังแกล้มพี่เราได้เลยแกบัวตานี่สิกิทันพี่ฮะบัวตานี่สิกิทันลายนี้พี่เลยอ่ะนังตัวมันยิงเดินล่างโบลายนี้พี่เลยนี่ไปเลยเอาไว้ดักเสียมจุดประเดี๋ยวของล่างโดนมอมนี่ไปเป็นนี่พี่อยู่จริงหรือไม่จริงหรือเลยเจ้านี่ไปเป็นนี่พี่ปงล่างค่ะจริงหรือเฮ้ยพี่สุดบินเอาคนนี่พี่เนี่ยถ้าอยู่ว่านึกแค่บางคนตีนั่งกินคือคนละข้างล่างมาพี่ยี่สุดเต็มที่เราอยู่บ้านตัวแห่มันตู้ก็เราเต็มบุญพูดลายนี่ไปเป็นไงเยอะก็เต็มมาหนังตู้ละใบนี่เจ้ากันนี่ตีอันกี่หอลอกรถได้เหรอฮะอันกี่หอลอกเลยละเกแบบini peliharaan peliharaan local chicken deh jangan oleh chicken local chicken lah coba hello everyone นี่พี่ยังเป็นนางเล็ดแล้วนั่นแกก็อันเหรอจิจ่าพี่เชื่อเหรอนี่บาดอนลมจิจ่ามันเทคลงแล้วนี่ดิ่งเอาเลยดิหลังไทยอ่ะ hello ปุถุนไทย hello นั่นลมกี่ busy ปิกละแต่ school กี่เดิน tuition กี่ดามาใน vlogs ลงนั่งกลางโดนเดปินเหรอปีนี้vlogs ini dilakukan si baju dijet po nal teman sama curo lo nili vlogs kecil mengikut anak kelang don pot tante mau ke play video kimi lang lah citong tuh nak bye bye and good night. Seeing eyes of mine.